CCTV. Hak Jingbthei mentokit halor ke Jingbthei bom hak Jaka Dhar construction company. Hajan ke senong semplong ha East Jantil Jesik kablajia ke khasan terik unok pra arjar arfusan. Kaken hun jong ki pulit ka East Jantia harangkat ki pulit jong ka West Janti Hills kilat khenra menin kami haki katto ka negi Jaka. Badha ka negi jing khenra kilayok kam ya arngut ki breu ki batip kerteng kumu isai sungo. Arp khandai snam kerta ubaki ju khotsin kumu sei donpat ki bakhot ya u kumu ba ubisong basak snong menso bi West Janti Hills. By the way par udai hala dong arp sam kerta ubisong basak snong semplong East Janti Hills. Lara iki sing bisar. Hagbaga ying bisar la iborih pulit nriusngi bakin tokit bnia iki. Kakarwa kubor na Superintendent of Police ka East Janti Hills Bikash Kumar lokar pat iki pajba bladaki dan jingtip iki breu dan ti hakte kampan thai bom bagi dai ban pentip seki pulit ban ai busket ro iki badan buri ro ya kerteng jongki.